जुजुलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जुना ओया चुना जी विनीता जी संजिला थौ नेपाल सम्पत छिन्छ पिड गोलागा द्वितीय तिथि 2077 साल साउन 21 गते बुधबार अथे 2020 साल अगस्त 5 तारिक या तिख महामारी या रूपी निनावया चंगु कोरोना भाइरस कोभिड-19 या असर नेपाली न उपया चंगु दो नियानी थ कोरोना संक्रमित या लियान उपया चंगु दो थाज्याको इले स्वास्थ्य मन्त्रालय सोनी गया लागि निशुल्क कोरोना परीक्षण या त सुचान जारी याको दो मन्त्रालय सोनी गया तिथि चिनपेउ अस्पताल या ना थलतया कोरोना परीक्षण या लागि सोनी गया मनुते त सुचान जारी याको ख मन्त्रालय कोचिनाटोको अस्पताल सुटेसिया गुटाई नेसी छटाइले टाक उपस्थित जुया स्वाप संकलन या त अपिलियाको ख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना संक्रमण अवस्था संवेदनशील जुया वोकोले आपला ल्याखे भेला बैठक व सभा समारोह मयाट आग्रह याको दो थगु हे पार्टी तक केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गेनाल हाचिन लल हागु पाखे सकेट यासै संकेत यासै प्रधानमन्त्री ओली थजागो खे संघ संस्था व राजनीतिक दल तेता संवेदनशील जिमागु थागु दु प्रधानमन्त्री निवास बालवटारे विज्ञप्ति लिसे विपक्षी दलीय नेता लिसे सल लिपा प्रधानमन्त्री ओली यासान फरक परे मजुगुनी फेला बैठक त आहे या माताका विषय देका हयाचंगो थागो दु ओली फया फटले तरहंगो फेला मयारका नि नियमिसिबे उपजम खाट मयार सरकार मापदण्ड देको थया दिला ओली थागो दु जी हे पार्टी न बैठक या मल्दका मागजी 450 ल्या दु थुजगो विशेष संविधान जुइनो लिपा यासान फरक मजुगु खे आहे या थैगु विषय छुन राजनीतिक दल व संघ संस्था तेसिन देके मटे थैगु चिगु आग्रह ख नेपाल भारत सीमा नाका स्वानाचुङ्गु बाँके जिल्ला न्यानी थ कोरोना संक्रमण लोगी थप जुजु वबले बाँके याना तबु कर्फी यात इ ताख याको दो कोरोना भाइरस संक्रमण अवस्था जटिल जुया वने ठुंका आइतबार निसे लागु कर्फ्यू शनिबार चाने 12 बजे इ तक थप याको जिल्ला प्रशासन जाकुठी जानकारी दिएको दो बाँके जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC या मिग मंगलबार चंगु बैठकमा थोय साउन 24 गते तक नीति कर्फ्यू जारो निर्णय याको बाँके प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरवाङ जानकारी दिएको दो सरकार कोरोना संक्रमण शंकास्पद लोगिया नीति स्वाप मुकेट सोनी गया जिन पेगो अस्पताल कोचुगु दुसा सोनी गया पाटन अस्पताल सिभिल अस्पताल त्रिविशिक्षण अस्पताल टेको अस्पताल ब्रेन्द्र अस्पताल स्टार अस्पताल नेपाल प्रहरी अस्पताल भक्तपुर अस्पताल केएमसी अस्पताल वीर अस्पताल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल प्रसूति गृह हेम्स अस्पताल व नेपाल कोरिया मन्त्री अस्पताल स्वाप ल मुकेको था कथ कोचुगु दो शंकास्पद लोगिया सम्पर्के वपि मनुत जोखिम जागु थास वपिन्छ उको अस्पतालले सुठ 9 बजे निसे निनासिया 1 बजे टकया दुनी वना स्वाप परीक्षण या फैगु मन्त्रालय सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी दिएको दो थोए बाहेक सरकार कोचुको फुक हब अस्पताल कोभिड क्लिनिक अस्पताल लेभल 1 2 व 3 या कोभिड अस्पताल न स्वाप संकलन जुको मन्त्रालय जानकारी दिएको दो मेलम्ची खानेपानी आयोजना या सुरुङ्गे जुगु दुर्घटना प्राविधिक कारण जुगु अध्ययन समिति निष्कर्ष पिकागो दो खानेपानी मन्त्रालय सह सचिव रमाकान्त डवाडी या कथा दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन या गठन याको समिति दुने टेमागो लुखा पिने टागोले दुर्घटना जुगु निष्कर्ष पिकागो ख करिब वाचिन आयोजना या सुरुबले ल परीक्षण यागो इले छवाटक मुनाचंगो ल पिहावगो ख सुरुङ्या लुख्या जुगु दुर्घटना लाना निम खापा जुगु खस निम बेपट्टा जुगु ख बेपट्टा जुपी मध्ये इन्जिनियर सतेश गोइटिया सीम खटनाया छुन्डी लिपालुइगो खस सवारी चालक राधा कृष्ण थापा मगर थासा अझ बेपत्ता हेतिने सुरुङ परीक्षण या नीति ल ज्याकेट बाछिया इ काइगो थासा छवा दिने ल पिहावया दुर्घटना जुगु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चिन्यामा कर्मचारी पिङ्के कोरोना संक्रमण पुष्टि चुको दो आइतबार सचिव चेनिम कर्मचारी पिनिगो स्वाप मुंका परीक्षण याबले मिग मंगलबार छिन्यामी सिके कोरोना संक्रमण पुष्टि चुको अख्तियार स्रोतान थागो दो इपि अधिकांश प्रहरी कर्मचारी खास अख्तियार या अपरेशनीय नीति खोटाङवना लिहावमा प्रहरी
आकी याकी कोरोना संक्रमण जुटुङका वया संक्रमण लापिनीको सपमुका परीक्षण यागु ख थप संक्रमित या कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हेकुगु अख्तियार सोत थागुदो चीन पेदया मिसा मचाया त जबरजस्ती बलात्कार यागु दो पनि गोर्खाया छमा वडा अध्यक्ष या त प्रहरी गिरफ्तार यागु दो गिरफ्तारी लामह पालुङटार नगरपालिका वडा ल्या 4 या वडा अध्यक्ष ठाकुर कान्त राणाफाट जुको प्रहरी जानकारी बेगु दो एसपी सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ थागु दो ब्या या थका थोसिबे न्हन टको मछि जबरजस्ती करनी यागु थेगु पीडित छेज पेसा बेगु जाहेरी नेतना टगु स इमिको स्वापु बारे अभिभावक सिके ठुंका वडा अध्यक्ष विरुद्ध जाहेरी बिल अले जिमिसँग वडा अध्यक्ष यात गिरफ्तारीना थागु दो ठ्यामठ्या पिन हेडया वडा अध्यक्ष राणा फाट यात सोमबार जिल्ला प्रहरी जाकुटी पाखी खति जुगु विशेष पुचल पालुङ टार पाखी गिरफ्तारीनाको एसपी गुरुङ थागु स घटनाबारे थप अनुसन्धान जुआचुङ व राणा फाट विरुद्ध जबरजस्ती करनी शीर्षके मुद्दा दर्ताया प्रहरी जुगु एसपी गुरुङ जानकारी बिगु ख वंगु असारे कालीकोट्या खाडा चक्र नगरपालिका 6 या वडा अध्यक्ष जगदीश शाहीन चीन खुरया मिसा मचाया बलात्कार यागु तो पनि गिरफ्तारी लागु ख सोनिको दुहावैको मुख्य सोंगु नाका कागु स्वाब मध्य पिमेसके कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 पुष्टि जुगुदुसा नागठुंगा फर्फिंगो सांग्या याना दोचिव च्यासो ने सोमेसके स्वाब नमुना कागुली पिमेसके कोरोना पुष्टि जुगु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय थागो दो मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागीश्वर गौतम या कथा नागठुंगा कागु खुडो खुइ पेम नमुना पि मध्ये जिनखुम फर्फिंगे कागु दोचिव सोसो नेम नमुना मध्ये जिनछमो सांग्या कागु सोतो पेसव चे निम स्वाब मध्ये जिन सोमयना नाका पिमेसके कोरोना पुष्टि जुगु ख थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो आफ्नो पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त स्वपु तयार दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यात नवनेको उज ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या